Uwe hybrid badang kandai sinam kerta ulado no ela kajing im hadian bulangam jelop hagawa umtro kebadan berniat ndrai kabahapat sakali yang jaga asam. Kani kajing ja kala ja ka arpo trik ujeliau arajar arpulai haka porspo bejaman step ai. Kat kum ki kubor belayo daya thu bauni hybrid balakla no lau dai belatip kerteng kum u asabul ali bat kani kajing ja kabasngusi kala ja haka por bamau lambat ki men ju bat ki beipat gedang ela kai harut kani kawa umtro. Bat unu hybrid ulah kum betut bat hap sendon syakane kawa. Layo jeng tip bru bagi katu keningut kidong khwaido akibadan sesiliang kila persyang man ajing erap ndrai kim syamlala satya ban pelaj imenu hybrid ubalangam hagane kawa. Kibor pulit ka Meghalaya na bernihat police outpost tang maria yo jeng tip ulah kene kejingja. Kila maria marmar syakane kejaka ban ajing erap lem bat kibor ka fire and emergency service ru kumjuk ki pulit na Sonapur police station. Namar kena kejaka kahap hapo ka Sonapur police station ha Assam kila mare ban ajing yaram. Ya kemet juno hybrid layo ban saino da kene kawa haru ko porsi bejen op haisngi. Bat kemet la itino syaki bahayem.